U nedzeľovým televíznym magazínu budete mať z náhodu čuť o projektoch bezpečnosti na internetu, ktorý chvíľkovo aktuálny, a tiež o novej ekipy u radiu, ktorá pririchtuje emisiu za mladých. U Ríme od 1. po 5. február otrimaný Svetový kongres ekonomії zajednictva u ramikoh ruchu Fokolaroch. U galeriji Kulturnog centru u Kuli otvorena samostojna výstava podobovih robotoh našeho význačného podobového umetnika, pedagoga i pisatelja Silvestera Makaja. U Skupštini opštini Kula otrimane išće jedno prepodavanje za predstavnikov javnog, privatnog i civilnog sektora i za poljoprivrednikov z mestoh Kulskej opštini. Mokrin House to projekt kotri porušani jak ideja za revitalizaciju Valala s hasnovanjem novih trendoh i tehnologijoh. U časti o poljoprivredi budze slova o zahradkarstve. Prenješeme vam i atmosferu z ozverbaskog balu u organizaciji KPD Karpati, a tiž iz balu u Novim Sadze u organizaciji Ruskog kulturnog centru. Televizijni magazin na nedjelju na 20 hodin.